Күннің ысас вақиялары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султания Стакаева çalışам, хайырлы ақшамлар. Қырым Калининград вилаятынен ишбірлік ақта аңлашма имзалады. ГИБДД идаресінің хадимлері 10 күн давамында рұқсат етілмеген ерлерді yollarını кечкен пиядалеріні тұтачақлар. Ахмеджетте объектілерінің инспекциясы пайтақтың қасабаларында иш зияретінен Devlet Milletler Ара комитеті болынды. Қырымның манзаралары сувлы бояда. Шевкет Кешфединов өзінің яны ішлеріні тақдим етті. Қырым Калининград вилаятынен ишбірлік ақта аңлашма имзалады. Весеқаларының түбінде регионлардаки Devlet акимиетінің ең yüksek қануни идарелерінің yolbaşçылары Владимир Константинов ве Марина Аргеева өз имзаларына қойдылар. Аңлашма парламент ара мунасибетлеріні ве екі субъект арасында қанунлар яратылуыны тізмеге ярдым етежек. Будем смотреть на ваш опыт и двигаться куда-то в то направление, которое может дать уже какой-то реальный эффект такой, не просто бумага, закон, который могут. Бақшысарайдаки 7-ші микрорайонында тікленген бала бақшасында ве Мира соқағында 600 ерлік мектебінің құружылығында хаталар тапылды. Бүгін Қырым Жұмхуриеті мемар ве құружылық везірі Михаил Храмов ішлер тоқтатылғаны себеплеріні сора білмеге тырышты. Мухаммед Зикирияев өз репортажында құружы шirket не үшін қойылған вазифелеріні бежермеген ақта тариф етежек. Вы работать собираетесь здесь? Да. А что не работаете? Бақшысарайның 7-ші микрорайонында құрылаятқан эсас объект бала бақшасы осы сабадан берлі тешкірілі. Я не пойму, как вы собрались 96 миллионов освоить в этом году? Михаил Храмов Эвелят темелінің суф ве сыжақ изоляциясына диққат айырды. Роман Валерьевич, что нужно, чтобы определить материал? Нет, да вы не надо, Алексей, вы слушайте. Не, ну я же не проектировщик. Да послушайте, вы руководитель проекта, вам что, вам 2 секунды надо, чтобы съездить и получить чертежи. Слушайте, надо менять. Кечкен ай девамында тыш қызметші bu объекті ичде çalışмады енді маначықлар тапа, хабатларны лейхат изжелеріне қалдыра. Вот объясните мне, почему вы не переделываете теплоизоляцию цоколя? Вот я не могу понять, у меня нет объяснений. У меня тоже нет объяснений, нету проекта. Да у вас нет объяснений, потому что вы не работаете. Ну что, я буду своими руками это все делать? Темел тешкірілген сон бинаның ичкі безетілув ишлері де бақыла. А что не заканчивать? Ну вот отошла штукатурка, и что? Визир атта прорабылар ичун мастер-класс кечерді. Берите, отрезайте, вот как это делать, я вас тоже научу. Вот так вот берете, рабоче-крестьянские методы. Все понятно. Все, дальше не стучит. Вот так болгаркой режете, это отбиваете. Лейха харарлы олмағанжы тыш қызметші çalışып оламай. Тек объектның ичкі ишлері алып барылмасы мүмкін. 15 числа я сюда приеду, потому что поставлена задача проектировщику, который выполняет корректировку проекта, до 15 числа выдать в производство работ раздел «Генеральный план» и подпорные стены, а также технические решения по монтажу емкости локальных очистных сооружений, которые на улице у нас на сегодня брошены, уже целый год под солнцем лежат. Если 15 числа проектировщик этими решениями не обеспечит генподрядчика, то будем, значит, расторгать контракт с проектировщиком. Бақшысарайда зиярет етілген невбеттеки объект Бумира соғағында құрылаятқан мектеп болды. О 600 баланы сығдырajaq. Бұ ерде иш тоқтатылды. Армирование отдельных частей этого здания недостаточно, поэтому сегодня мы выполняем корректировку проектно-сметной документации, и уже предварительно проектировщики заявляют о том, что нам нужно будет часть железобетонного каркаса вырезать и делать заново. Егер бұ елның сонына жетіш қызметші құрылжылық монтаж ишлеріне екінлесе, бала бақшасы 2020 сенесі эксплуатацияға тапшырылacak. Мектеп бинасының темелінде проблемлер олғаны себебінден деніштірмелер кірсетілмек керек. Визир келечек инспекцияны июльнің 15-інде кечірежек. Мухаммед Зикирияев, Виталий Голубев, Милет үшін. Единая Россия фирқасы ярымада инкишафының эсас мәселелеріні бойынша төгерек масалар циклыны ача. Бірінші топлашув Ахмеджетте башланды. Оның девамында эмилдарлық ярымада инвестицион фаалиет ве рақами иқтисадиетінің инкишафы кебі мевзулар музакире етілді. Қырым бизнес топлулық ве акимиет арасында ең ие мунасибетлері олған 5 регион жетвеліне кіре. Топлашуда весиқалардың электрон шекіліні топламақ кереклігі ақта сөз сүрсетілді. Кәғытсыз канцелярия системасы
басы весиқалар яратылуы ве топланылуы бойынша вақытны қысқартмақ керек. Елерді мұнақаша мейданларында сағлық сақлау газификация сонен теменлев, yollar тамираты ведігер іштимай жейтен мевзулар ақта субет алып барылажақ. Қырымда репатриатларға evler құрылып бітмесі үшін ярдым девам ете. Бұна ағымдаки сене девамында 18,5 миллион рублей айырылды. Мадди ярдымны неге масраф етмеге мүмкін ве оны алмақ үшін не керек олғаны ақта Айша Шулакова сорап білді. Vanlı dememiz bu da bitmedi bana. Görüyorsunuz bana. Дан bitmedi? Yok ya, bu pol etmek, topes etmek, duvarlarını etmek gerek. Buna bu kategori desin bana, acele yaptık bana. Чтобы gazı çarpışat etmek için ettik ya. Усейн Келямов Осейваны көстере. Оны құрмақ үшін 26 ел керек oldu. Ләкин эпсы ішлер daha bitmedi. Şimdi içki işler kaldı. Buna bu hane bitmeyecek, bu balaban koz olacak edip yerde balaban pencere koyup ход отсюда. Старикам. Бірінші қатны Усейнаға өзі ве умыр арқадашы үшін абаданлаштырмаға істеді. Инсульттан сон құрыжы ішлеріні тоқтатмаға мечбур oldu. Эпсы ішлеріні өзі япа. Şimdiki вақытта Qoran'ta 2 odada balları ve torunları ile yaşay. Vanna oradaydı. O yerde hepsimiz onda oturuyorduk. Töpe bir yok. Yani 10 yıl bir koz içinde oturduk. Жуынacak olsak şirma yapıp жуына yedik. Devletten alınған Maliyevi yardımı ise onun arzusunu gerçekleşmesini yakınlaştırdı. Усейн Келямов 100.000 rubleden ziyade para aldı. Üyün bitirmesi diyeyim, pollar yapılmadı, töpeler yapılmadı, şaşkalar yapılmadı, gitmiyor. Bana inşallah bana Goşkam'dan yardım verdiler. Allah çok sağ olsun, inşallah bitirip gene net baytarım. Bugün aynı böyle maliye yardımını da 28 Qoran'ta aldı. Devlet komitetinin reisi şahsen özü anlaşmalarını takdim etti. Paralarını reabilitirlengen gражданlar ve onların balları alabileler. Maliye evinin kurculuğuna ve şaraitlerinin iyileştirilmesine berili. Ariza yazgan bir kişiye en ziyade 340.000 ruble ayrıla. Есть несколько комнат незаконченные. Получила материальную помощь, хочу доделать эти комнаты. Спасибо Госкомнасу, что выдали нам деньги. Зульфия ханым Kurtmemetova ailesinin beraber Kırım'a 9 yıl evvelsi avdet oldu. Кезлевде Дамарта satın aldı. O vakıttan beri evleri kurula. Я рада, что у нас такое есть, что положение такое вышло, что помогает людям. Спасибо большое. Bu yılı mesken şaraitler iyileştirilmesi için Kırım bütçetinden 18.500 ruble ayrıldı. 3 yıl devamında böyle yardımını 500'ge yakın adam elde etti. Bu sene ise 70 vatandaşımızga malivi yardım gösterildi. Сейчас стоим на возможности получения от Министерства финансов дополнительных средств для того, чтобы еще поступивший ряд заявлений от наших застройщиков, а их уже порядка еще 50 сегодня в комитете находится, чтобы мы могли еще более улучшить и помочь нашим крымчанам обеспечить свои жилищные условия. Bir muhtaç repatriant ve onun balları böyle maliyeni alabilirler. Tolu malumatını yaşagan yerde memuriyetinin milletler ara münasebetleri bölümünde almağa mümkün. Ayşe Şulakova, Eldar Zaitov, Giray Abdullayev, Millet için. Ахмеджетте объектlerinin инспекциясы пайтақтың қасабаларында иш зияретінен Devlet Milletler Ara Komiteti bulundu. Незарет devamında yekünленген объектлер бақып çıkıldı. Bu yollar gaz ve su ağları. İş çıkışında bizim televizyon takımımızda bulundu. Ахмедчит kasabasının sakinleri rayonlarında olğan problemalar haqda aytalar. Onlar Veli İbrahimov sokağının vaziyetini beğenmediler. O endi eksploatatsiyaga tapşırıldı. Lakin tış hizmetçi işini daha bitirmedi. Уже приближается осень, школа. А дорога все еще не готова. Mikrorayonda kaldırımlar ortasında 2 metrlik çukurlar da var. Mında gaz ve su boruları töşelgen. Akşamları bu çukurlar içde görünmey. Sakinler onların içine ballar düşeceğinden korkalar. Memurlar çukurlarını bu ayının sonuna kapatmağa söz verirler. Работы завершены, но, к сожалению, не в полном объеме. На сегодняшний день подрядной организации предстоит еще решить вопрос с выносом сетей газоснабжения и водоснабжения. Дорожная карта должна быть разработана службой автомобильных дорог совместно с подрядной организацией администрации города Симферополя до 12 числа текущего месяца. Memurlar Borçakıra kasabasındaki yollarını da teşkirdiler. Bu yerde yol iki yerde kenleşe ve bu al nakliyat katnavına keder ete. Devlet Milletler Ara Komiteti bu meseleni çizmeye söz verir.
Бу эсе Хошкелді микрорайонның yolları. Мында не асфальт, не люк, не де фенерлер бар. Эскі электрик телері пек алчақ ерлеше. Бу себептен юк машиналары соқақларда қатынап оламайлар. Эмде бу ал баллар тышарында ойнамасына теллюке ярата. Ездишь, спускаешься с этой горки, переворачиваешься, падаешь. Сакинлер айтқанына көрене күндіз неде ақшамлары сүйрі сенек ве чіркілерден құтармақның чаресі yok. Ақшам olsa балалар çıkamayı dışarıға. Çirkeler, balaban çirkeler. Neteler başlaylar karşımağa. Уже все-таки гигиена. Yollar yaramay olğаны себебінден мында acele yardım arabası da келмеге рет ете. Очень много машин застревало. Они просто не знают глубину самой лужи и застревают. Скорая помощь кружится, ищет дорогу, чтобы приехать к людям. По 1,5 часа, по 2 часа, не дольше. Тефтиштен соң қасабаларының фальжилерінен көрішмек керек деген фікір пейда oldu. Топлашов июльнің 15-не планлаштырылды. Готовим инвестпаспорта на строительство дорог с сверным покрытием в микрорайоне Хошкельды и Каменка. Также затрагиваем дачный массив Каменка, потому что понимаем, что там большое количество жителей проживает, необходимо это тоже учитывать. Включено уже в ФЦП у нас строительство дорог с сверным покрытием 2,1 километр. Это микрорайон Хошкельды и 2,2 километра микрорайон Каменка. Со своей стороны, как Государственный комитет, ситуацию держим на контроле. В ближайшее время, после того, как в соответствии с протоколом дорожные карты будут разработаны, до 15 числа на следующей неделе проведем рабочие совещания на нашей площадке. Сакинлерінен эпсі суалер бақылған сон микрорайон федераль мақсадлы программаға кірсетілежек. Наджи Исаева, Руслан Минаев, Герай Абдулаев, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Рейд башланды. ГИБДД идаресінің хадимлері 10 күн давамында рухсет етілмеген ерлерде yollarını кечкен пиаделерні тұтажақлар. Бір қанун бұзушы 500 рублелік пара жазасыны төлемек керек. Мұхбиріміз Мухаммед Зикирияев полис хадимлерінен біраберлікте бойле әрекетлерінің себеплеріні сұрап білді. По пешеходному переходу, граждане! Инспекторның сызғырылу ве мына баранжы қайделер бұзуджысы. Ну, вы взрослый человек, а почему так халатно относитесь к своей жизни в первую очередь? Можно ваш, пожалуйста, документы? Нефахаджи Людмила Жилинская бүгін Киевская суғағыны ясақ етілген ерде кечті. Энді 500 рубле миғдарына пара джезасына төлечек. Но это не в городе, понимаете, такая дорога не основная, поэтому я расслабилась. Все, я поняла, заплачу, все будет хорошо. 18 яшлы Глеб исе пиаделер кечетіне етіп бармаға эрында. Скажите, вот почему вы нарушаете правила дорожного движения? Так получилось. Была очень большая радость, и поэтому не обратил на это внимания и пошел просто. Права получили? Да. Энді меморий пара джезасыны одейджек. Молодой человек только что нарушил пункт 4.3 ПДД РФ, тем самым перешел проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Меркези Ленина суғағы бұ пайтақытымыздың ән чоқ қазалар ұлған ердір. Бұ ерде эсасен киделеріні әслі башлы адамлар бұзалар. Хотела быстрее до автобуса успеть, мой номер пошел, потому что они редко ходят. И долго ждать. Полис хадимлері ел бойле рейтлер кечірелер. Бойлелікнен олар Қырым сакинлеріне yol әрекет хайделеріні әркез білмек керек деп қатырлайлар. Пиаделерінің қапсызлығы деп адландырылған оператив профилактик тедбірісі қазаларының сайысыны эксілтмесіне доғыртыла. Бұл акция июльнің 18-інде екінленежек. Госавтоинспекция Республики Крым обращается ко всем пешеходам и водителям. Будьте взаимовежливыми на дороге, соблюдайте правила дорожного движения. Внимательное поведение на проезжей части – залог вашей безопасности. Ярамаданын чоқысы регионлары қазаларының сайысы эксілткеніне мақтанып оламайлар. Қазалар аман-аман күн ола. Оларда адамлар қазалар ве элах олалар. Мисал оларақ елінің башындан берлі Ярамадада 1,5 бинден зияды қаза юз берді. Нетижеде 288 адам элах олды. Ве esas себеп диққатсызлық ве yol әрекет иштиракчыларының тәжірибесі олмағаныдыр. Мухаммед Зикирияев, Эльдар Заитов, Милет үшін. Вазифесінден тыш чыққаны себебінден ГИБДД инспекторы 3 жылға апсханеге алына біле. Тәқиқат идарелері сақта яшаған полис хадиміне қаршы жинайы иш ачтылар. 2 ел әвелсі о сарғош айдавжыны тоқтатты, о есе тибби тешкіруден кечмеге ред етті. Инспектор мемори малюматны махкемеге yollamады, шу себептен қанун бозуджыны қанунсыз шекілде месулетліктен бошатты.
Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. МВД по Республике Крым назначена служебная проверка. При установлении вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по негативным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. А его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом. Таврида трассасында кефе живарында дәшетлі қаза нәтижесінде адамлар әлек oldu. Вақия геже саат 2-ге якын вақытта oldu. Енгіл арабаның айдавчысы юк машинасының өгіне ашықып қаршы елға чықты ве арабаны идаре етіп оламады. В результате столкновения водитель легкового автомобиля и 2 пассажира смертельно травмированы. Также один несовершеннолетний пассажир получил травмы и госпитализирован. Devlet автоинспекция идаресінің хадимлері yol нақлиет қазасы ерінде çalışалар, қазанын себеплері белгілене. Бұл ерде нақлиет сербест қатнай. Ахмеджиттеки демір yol вокзалының территориясында демір yol хадимлері Улу Ватан Женкі девірінден қалған гранатаны таптылар. Бұл шей нақлиет қызмет етуф мерkezінің ве арабалар гаражы арасында тапылды. Росгвардия мутихассыслары айтқанларына көре хафлы шей Улу Ватан Женкі девірінің F1 гранатасыны хатырлатта. Нақлият полис хадимлері вақияның тафсиятларыны білмеге тырышалар. Mahkeme Seyitler rayonu memuriyet başının sabık muavinine 3 yıl koloniya apısı kararını çıkardı. Bu erkek geçken sene Mayıs ayında sarhoş alda koy sokağında ayak maşın aydavcısını arabasının kakıp öldürdü. Da cinayi iş açılmazdan evvel Savrasov elak olğanının ailesine maddi ve manevi zararını ödedi. Tek 600.000 ruble tölemek kaldı. Hüküm daha kanuni çalışıp başlamadı. Qabatlanğan insanın adliyecisi mahkemenin kararına апелляция берді. Ресам Шевкет Кешвединовның 25 акварель ресамыны Исмаил Гаспринский адына китапханемізде тақдим еттілер. Муэллиф озы айтқанына көре бұ туған Қырым татар нағмелеріні діңілеп яратылған есерлер. Қырым ақта ерлар ресамның 5-ші профессионал лехасыдыр. Акварель ішлерінен берабер фоторесам Ольга Муртазаевның видеорефақаты олды. Эльмас Аблакимова бойле Қырым манзараларынен таныш олды. Қырым ақында ер бұ серлева алтында Шевкет Кешвединовның 5-ші шахси лехасы кечереле. Бұ ерде ресамның 25 акварель эсері тақдим етілді. Оларның ер бірісі Қырым табиатының гүзелігіні аксете. Когда у тебя что-то болит или когда ты чувствуешь, что что-то в твоей жизни идет не так, тебе нужно приехать в это место, в Большой каньон, и окунуться в воды этого водопада, и все в твоей жизни должно наладиться. Бұл манзараны исе серджі ilk сефе көре. Муэлев семейіздекі дағыны бойле аксетірген сувуқ түслер эсаснен мавы ве кок боялар. Мое состояние природы – это рассвет. Я все время стараюсь отображать именно это состояние природы. Либо рассвет, либо закат. Мне нравится движение солнца. Наверное, я думаю, что в этом заключается песня о Крыме. 2017 сенелері яратылған ве яны ресимлерден тертіп етілген сергі бір ел девамында hazırlandı. Шевкет Кешвединов китаплар язған ресаму, детектив романлары ве очень избранные сочинения адлы джейтығның муэлифы. Бүгін де бүгін оқойжылар бұн ешірлеріні мерахнен оқойлар. Это неординарный подход, это свой почерк, понимаете, который уже заслужили огромное внимание и нашли своих пользователей. Приходят, спрашивают, интересуются. Сергіні көрмек üçün Исмаил Гаспринский адына китапханемізге келмек керек. О сентябрьнің онда хадар çalışacak. Кырыш эркес üçün açıq. Эльмас Аблакимова, Герай Абдулаев, Миллет üçün. Пайтақтымызда айле севгі ве садықлық күні тантаналы шекілде қайдетілді. Гагарин адына раатлық бақшасының санасы етрафында чоқтан чоқ Қырым құрантасы топланды. Тешкілетчілар мұсафірлер үшін бұйық концерт программасыны азырладылар. Бұйырлар, ойынлар, айлеви спартакиадалар ве арабачықлар парады олды. Адетінже бұл айлеви тәдбірде Скворцова шіркеті қол тұтты. Тамам бұл шіркет әнді чоқтан Қырымда озыны іштимайы жеттен мүсілиетлі бизнес оларақ танытты. Айле севгі ве садықлық күні яңғыраған ерлар тек бұақта. Русейде бұл байрам енді 11-ші кересі қайдетіле.
Иванец Корантасы ise bu bayramны endi 50 yıldan beri kaydeti. Валерий ve Ольганың айле куров күні tamam bu bayramнен bir күнге rast келді. Нужно знать золотое правило, что при решении обычных житейских вопросов следовать принципу «жена всегда права, даже если она не права». Qo'ranta bu nedir degan savolga bolachiqlar da birden javob beradilar. Семья – это когда вместе. Семья – это забота. Семья – это вся наша жизнь. Endi 3 yıldan beri Bayram Gagarin adına rahatlık bahçesinde kaydedilir. Bu Ahmedjit sakinlerinin sevimli yerlerinden biridir. Daldalı yolçuklar, katamaranlar ve kayıklar, papiler ve akkuşlar rahatlık keyfini verirler. Şu günü Dülbe Rahatlık Bahçesi da ziyadece dürbelleşti. Skvartsova şirketi tarafından hazırlanan parlak hava topları bayramını yaraştırdılar ve şen muhit yarattılar. Скворцова один из наших друзей и партнеров, и очень много здесь предпринимателей, очень много общественных организаций присоединились к празднованию этого праздника. У них очень позитивно пойти вместе с папой, с мамой, вот сами посмотрите по сторонам, когда они вместе участвуют в каких-то мероприятиях, в какой-то игре. Они запоминают это на всю жизнь. Bayramның küçük ve büyük misafirleri hoş hatıra bahşişlerini da elde ettiler. Лидером пользуется большим авторитетом среди... Aile gününün timsali papadiye çiçeğidir. Bu beyaz çiçek yılının yaz mevsiminde Rusya'da en dar kalgan sayıla. Parkta da bu çiçeklerinin yaraştırılgan fotozona çalıştı. Bu ise en meraklı bala arabacıklarının numayışı. Defile Salgır Ozeni üstünde tıklenilgen kemerden başlandı. Arabacıklarının şekli ve ölçüsü çeşit oldu. İştirakçılarının sayısı ve festivalinin rağbetligi yıl-yıldan arta. Endi 3 yıldan beri ailevi Spartakiadalarda Skvartsova şirketinin xadimleri de öz ailelerinin iştirak ettiler. Hepsi iştirakçılarga maxsus bahşişlar ve diplomlar bağışlandı. Прежде всего хочется поздравить наших крымчан, гостей полуострова с прекрасным праздником, Днем семьи, любви и верности. Сегодня группа компаний Скворцова поддержала в очередной раз организацию проведения мероприятия празднования Дня семьи, любви и верности. Сегодня все участники уйдут домой с приятными сюрпризами. En çok merak ve duygu bağışlanan kısım bu 4 ayaklagan bebekler konkursu oldu. İştirakçılar 6 aydan 2 yaşınaca balaçıklar. Onlar finişke tezce yetip gelmek gerek ediler. Среди самых таких юных спортсменов побеждает самый шустрый, кто быстрее там доползет, а родители готовятся заранее, они подбирают костюмы для своих детей, для своих команд и продумывают, чем же конкретно они будут заманивать своих деток, чтобы они как можно быстрее проползли эстафету. Aile, sevgi ve sadıklık konu memleketimizde ket-kete rağbetleşe ve hem de Rusya ve Kırım hakimiyetleri tarafından destekleniyor. Ama en hoş tarafı şunda ki bu bayramga içtimai cihetten mesuliyetli biznesde kol tutan Skvartsova buna en parlak misalidir. Naciye Isayeva, Ervin Emiraliyev, Millet için. Şimdiki dakikaga bu eposi haberler studiyada siz için Sultan Estakayeva çalıştı. Hayırlı akşamlar.